Amen. Mini yesabatha ebenhle kwabangcwele sizovula ngehlabelo 75 nginomkhuhlane ngizocela umfundisi uKhathi asihole ngalesihlabelelo 75 inkosi kusiphamela kweba Kosinega izindlebe izindlebe zethu
Amen. Ekuseni okhosini ngikhulume ngokulinda okwenziwa yonke amakholwa uma esezinkingeni. Lapho khona uNkulunkulu esifundisa ukuthi ukulinda okunjani okubhekile. Umkhokheli wayesekhuluma ngokuzila. Ukuzila uma ufele. Ukuthi ubaba mkhulu ngaza ilanga akashongo lutho ngokuzila. Inyanga yezulu ayikaze isho lutho ngokuzila. Abantu nje ababesukela ngendlela abacabanga ngazo. Kodwa ayikho imfundiso yakuleli banga ethi uma sifele fanele sizile kanjani. Kodwa ingilosi ifike yakucacisa ke. Yathi uShembe wabhala ukuthi khumbula ukuthi namhla ususendlini kaJehova kuze bese kupheleni kwensuku zakho. Lokho kuchaza ukuthi asekho isikhathi lapha oyothi khona angizokuba khona inkonzweni. Yathi ezulwini ayikho into eyokuzila lokhu kwasemhlabeni. Ayikwazi imvubo yokuzila ibe sendlutsheni emhlophe. Okwesibili awukwazi ukuthi uthule ikholwa uhlale unyaka noma inyanga ungayisunkeli. Yayisithi-ke kufanele ukuthi umuntu noma ngabe ufele indoda noma ufele yini uzila insuku ezisikhombisa. Emva kwalokho bese ehlambuluka engena esontweni ngoba sithathe isifungo noNkulunkulu sokuthi siyohlala endlini kaJehova kuze kwese kupheleni kwensuku zethu. Yathi ingilosi lento lena ye-uniform yokufa ayemukelekile esukwini. Asikho isidingo sokuthi umuntu uma efele bese bane-uniform. Ngakho-ke noma sizilile kulezo nsuku ezo-7 lokho kufanele ukuthi kucace. Ekuseni ngikhulume ngendaba yokulinda noma yokuzila. Kodwa le ndaba yokuzila ibiyinde angizange ngakwazi ukuthi ngiyiqede ngoba okhosini sinikezwe isikhathi ngizoqhubeka ngayo. Enkonzweni yasekhosini sikhulume ngokuzila okwamukelekile kuJehova. Kodwa ngenxa yesikhathi asizange sikuveze konke othi uJehova amakholwa kumele akwenze uma ezilile. Namanje-ke sisazogxila kuyo u-Isaiah 58 verse 1 to 14 okuyisahluko. Kulesahluko uJehova ngomlomo kaIsaiah umprofeti wakhuluma wathi, memeza ungazibambi, liphakamise izwi lakho njengecilongo. Batshela abantu bami iziphambeko zabo nendlu kaJehova izono zabo. Nokho bayangifuna nsuku zonke, bayathokozela ukwazi izindlela zami. Kungathi bayisizwe esenza ukulunga, esingazishiyanga izimiso zikaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo ezilungileyo, bayakuthokozela ukusondela kaNkulunkulu. Bathi sikuzileleni ukudla ngoba awuboni, sizithobeleni ngosuku enizila ngalo, nenza enikuthandayo, nicindezele zonke izisebenzi zenu. Bonani-ke nizilele ukuphikisana nokulwa nokushaya ngenqindi yenkohlakalo. Lokhu kuzila enikwenza namuhla akwenzi ukuba izwi lenu lizwakale ezindaweni eziphakeme.
ngabe ukuzila lokhu engikukhethile na? Ngabe usuku lokuba umuntu athobise umphefumulo na? Ngabe kungukuba agebise ikhanda lakhe njengomhlanga, alale endabeni eyisaka nasemlotheni na? Ngabe yikho lokhu yini enikubiza ngokuzila? Ukuzila engikukhethileyo akukhona yini lokhu? Ukuthulula izibopho zenkohlakalo, ukukhumula izitilobho ejokeni, ukukhulula abacindezelweyo nokuphula wonke amajoka na? Akusikho yini ukwabelana nabalambileyo isinkwa sakho, ukungenisa abampofu nemihambima ekhaya lakho, lapho ubona ohambaze umembathise nokungazifihli ezihlotsheni zakho na? Khona ukukhanya kwakho kuyakuvela njengokusa, nokuphiliswa kwakho kuyovela masinyane, ukulunga kwakho kuyokwandulela. Khona uyakumemeza kusabele uJehova, uyakukhala bese ethi bheka ngilapha. Uma ususa ijoka phakathi kwenu, ukukhombana ngeminwe nokukhuluma kabi, unike olambileyo ukudla kwakho, usuthise uthotshisiweyo, khona ukukhanya kwakho kuyovela ebumnyameni, ukuhlwa kwakho kufane nemini. uJehova uyokuhola njalo, anelise okuntulayo ezindaweni ezomileyo, aqinise amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniseleyo na njengomthombo wamanzi, omanzi awo akashi. Abanye phakathi kwenu bayokwakha kabusha, uyakuvusa izisekelo zezizukulwane, uyobizwa ngokuthi umvuseleli wezingange nomlungisi wemigwaqo, ukuba uhlale khona, uhlale kukho. Uma uzinqanda ekungcoliseni isabatha, ungenzi umsebenzi wakho ngosuku lwami olungcwele. Isabatha ulubize ngokuthi intokozo, nosuku olungcwele lukaJehova ngokuthi uhloniphekile, uhloniphe. Ungahambi ngezindlela zakho, ungenzi okuthandwa nguwe noma imisebenzi yakho. Khona uyakuzijabulisa kuJehova, ngiyakukhweza ezindaweni eziphakemeyo zomhlaba, ngokuba umlomo kaJehova ukhulumile. Amen. Kafuphi uNkulunkulu lapha uchaza ukuthi ukuzila, umuntu ozilile umbheke ukuba ebekusiphisile. Ngithe namuhla ekesijule ngalencazelo ngokuzila, okuyincazelo echazwa nguye uJehova ngomlomo kaIsaya umprofeti. Engithanda kakhulu kule ncazelo ukuthi kuchaza yena uJehova ukuthi kufanele sizile kanjani. Bonke abantu abakholiwe bayakwazi ukuzila futhi bayazila. Kodwa ngencazelo yomprofeti kuyacaca ukuthi sonke asizili ngendlela enikwa ingilosi, yangagcina ngokusinika incwadi, kodwa asifundisa yajula ngalesi isifundo sokuzila. Into yokuqala okumele uyazi ukuthi ukuzila kubekelwe abantu abakholwayo. Akukwazi ukuthi ungathi ungazihluphi ngokukholwa bese kuthi ngoba usenkingeni ethize bese uyazila. Ngoba ukuzila ukubiza uNkulunkulu ukuba akuxazulele inkinga yakho. Awukwazi ukuthi ungathi ungakholwa bese kuthi ngoba usenkingeni bese uzila ukudla, ugqoke amasaka, uzithele ngomlotha.
uphindaphinde ukuguqa ngamadolo uthandaza bese ucabanga inkinga yomuntu ongenendaba naye uma esebusweni. Umuntu umthandazo wakhe ophendula ngokuzila, umuntu ovele emkhonza uNkulunkulu, ngumuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu. uShembe kuverse 16 umthandazo wokulala uthi, ngezinsuku zonke zokuphila kwakho uma ulala ubomkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho. Ngosuku lwenhlupheko umbize, uyakukulalela, uyakuze akusindise. Uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Umkhonza kanjani uJehova? Kuba ulale kumele uguqe uthandaze. Uma uthandaza into yokuqala ukuthi umbonge uJehova ukuthi ukugcinile, wakuvikela kuzo zonke izingozi ebezingakwehlela emini. Bese futhi ucela ukuthi akuvikele kuzo zonke izingozi ezingakwehlela ekulaleni kwakho. Lezi zinto ezimbili ungazikhohlwa ekuthandazeni kwakho. Nasekuseni ubonge ukuthi uJehova ukuvikele ekulaleni kwakho. Bese ucela ukuba aqhubeke nokukuvikela nangalemini yakhe. Usungaqhubeka ke usho okunye, kodwa ungakhohlwa ukubonga. Bese ucela futhi uNkulunkulu aqhubeke nokukuvikela. Kodwa lokho kukodwa akwanele. Uthi uShembe uyokulalela, uyokuza akusindise uJehova. Uma uyendlala ngesikhathi zonke inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi lakhe. Kusho ukuthini lokho? Ukwendlala inhliziyo yakho emkhondweni yezimemezelo zezwi kaNkulunkulu kusho ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Amen. Simple as that. So uthi uShembe usukwenze konke kodwa gcina umthetho kaNkulunkulu. Noma njalo ekulaleni nasekuvukeni kwakho uyaye uthandaze, lokho kukodwa akusho lutho. uJehova okufunayo ukuba ugcine umthetho wakhe. Umprofeti Isaya waseBhayibhelini usichazele into okumele singayenzi nokufanele siyenze uma silinda. Sikhala kuJehova ukuba amukele umthandazo wethu kulokho okusihluphile. Uthi ke uJehova kumprofeti Isaya, memeza ungazibambi, liphakamise izwi lakho njengecilongo. Batshela abantu bami iziphambeko zabo, nendlu kaJehova izono zabo. Nokho bayangifuna insuku zonke, bayakuthokozela ukwazi izindlela zami, kungathi bayisizwe esenza ukulunga, esingazishiyanga izimiso zikaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo ezilungileyo, bayakuthokozela ukusondela kukaNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu lapha wayichaza yonke into ukuthi bayakuthokozela ukuthi uNkulunkulu esondele kubo, kodwa abawugcini umthetho wakhe. Bathi sikuzileleni ukudla ngoba awuboni, sizithobeleni ngoba awusinakile, basho uNkulunkulu. Oqala uthi uJehova, memeza ungazibambi, liphakamise izwi lakho njengecilongo. Batshela abantu bami iziphambeko zabo, nendlu kaJakobe izono zabo. Uthi uJehova umprofeti Isaya, abantu bakwa-Israyeli akabatshele iziphambeko zabo, nendlu kaJakobe izono zabo. Ayikho into ezondwa ngabantu njengokuba ubatshele izono zabo.
uma utshela abantu izono zabo bayaye bethi uyagxeka noma uyabehluleka. Ileyo nto abantu abayishoyo. Uma uqala nje ubatshela izono zabo bathi hayi lona uyagxeka, hayi lona uyehluleka. Kodwa uma uthunywa nguJehova ukuphendula abantu bakholwe ngokugcina umthetho wakhe, into yokuqala okumele uyenze ukuba ubatshele izono zabo. Angazi ukuthi ungasiyeka kanjani isono uma ungatshelwanga ukuthi lokho okwenzayo kuyisono. Angazi ukuthi abantu bengayeka kanjani izono uma ungazubatshela izono zabo. Ukukholwa kuJehova ukugcina imithetho yakhe, ukuthanda uJehova, ukuhamba nezindlela zakhe. Manje ungawugcina kanjani umthetho ongawazi? Ungahamba kanjani ngendlela ongayazi? Uyaqhubeka uJehova uthi, nokho bayangifuna nsuku zonke, bayakuthokozela ukwazi izindlela zami. Kungathi bayisizwe esenza ukulunga, esingazishiyanga izimiso zami zikaNkulunkulu waso. Babuza kimi izahlulelo ezilungileyo, bayakuthokozela ukusondela kukaNkulunkulu. Uthi-ke uJehova, yize laba bantu bengahambi ngezindlela zakhe, kodwa bafuna ukwazi izindlela zakhe. Angazi noma niyakuzwa ukuthi abahambi ngendlela kaNkulunkulu, kodwa bafuna ukuba uNkulunkulu ebachazele indlela zakhe. Yize bengawugcina umthetho kaJehova uNkulunkulu wabo, bafuna ukuba uNkulunkulu asondele kubo uma sebesekuhluphekeni. Baziphathe njengabantu abahamba emkhondweni wezimemezelo zikaJehova. Ngamanye amazwi bamhlubukile uJehova, kodwa futhi bafuna ukuthi noma uJehova bemhlubukile, kodwa yena aqhubeke nokubasiza ezinhluphekweni zabo. That is the problem. Sonke mase sijabule sakhohlwa indaba kaJehova, kodwa futhi sifuna ukuthi uma ngabe seseyinkingeni sibize uJehova. Mhlawumbe ngoba abantu abaningi bafundiswe ukuthi ukukholwa ukuchitha imithetho kaNkulunkulu, kuyadingeka ukuthi bonke abantu baqondisise ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Ngoba azimbili izindlela kodwa ngoba zimbili izindlela yokukhonza uJehova, kodwa inye azimbili inye indlela yokukhonza uJehova. Kuthi Deuteronomy 10 verse 12 to 13 uMose wakhuluma lamazwi. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe? Ufuna ukuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku ukuba kube kuhle kuwe. Amen. Uma ubambe lelo vesi lokuthi uJehova ufunani kimi, uJehova ufuna ukuthi umthande, ufuna ukuthi umesabe. Lezi zinto kufanele ihambe zombili. Mesabe uJehova, mthande uJehova. Akakho umuntu omkhulu engesatshwe, ngisho ubaba wakho uthi umthanda kodwa ubumesaba. Ngisho inkosi uthi uyithanda kodwa futhi uyesaba. So is a requirement ukuthi uJehova umesabe. Is a requirement ukuthi uJehova umthande. Is a requirement ukuthi uJehova ekumthandeni wakho tshengisa ngokuba wenze lokho othena uJehova uyakufuna kuwe. Bayabuza ke abantu bathi sikuzileleni ukudla ngoba awuboni na, sizithobeleni ngoba awusinaki na. Le nkulumo ngeyokusola uNkulunkulu. Bathi noma bezile ngokungali, noma bezilile ngokungadli, kodwa uJehova akaboni ukuthi bazilile.
noma bezila ngokuzithoba uNkulunkulu akaboni ngoba akabaphenduli ekuzileni kwabo. Yabona namhlanje sibhekene nesikhathi esinzima kabi ngoba abantu bonke abazi ukuthi uNkulunkulu. Oseqinisweni abantu abakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ungasuka phezulu kubafundisi abakhulu abangodokotela abazi ukuthi uNkulunkulu. Uze kuma-politicians amakhulu abazi ukuthi uNkulunkulu. Kakhulukazi la eSouth Africa. Angazi kwenzekani. Ayikho nje into abacabanga ukuthi bengayixazulula ngoNkulunkulu. Kulokhu kusola kwabo uJehova usiyabaphendula-ke. Le mpendulo kaNkulunkulu kumele sonke siyilalele ngoba sonke sisaqhuba lento eyayenziwa ngabantwana bakwa-Israyeli. uNkulunkulu uyabaphendula-ke uthi ukuzila engikukhethileyo akukhona yini lokhu ukuthukulula izibopho zenkohlakalo na. Awukwazi ukuthi uthi ungumuntu okhohlakele bese ucabanga ukuthi uzothi ngoba izinkinga sezibhekene nawe bese ugijimela ukuzila ngethemba lokuthi uNkulunkulu usazoxazulula izinkinga zakho. uNkulunkulu unguyise wabamkhonzayo. Ileyo nkinga ebhekene namaKristu in particular ngoba amaKristu are not aware ukuthi akamkhonzi uJehova. Akazi ukuthi lokhu ukuthi asiphili ngaphansi komthetho kaJehova kunamphumela muni kuwo ngoba ababoni ukuthi baphikisa uJehova ngoba ukushila uJehova ukuthi ufanele ekhonze ngokugcina imithetho yakhe kodwa bona bathi asiphili ngaphansi komthetho kaJehova. I've been listening to many songs. Ama-songs axakile amaKristu lapha khona behlekisa ngokuhlaba imbuzi nani bethi bona baphila ngegazi likaJesu. Bese uyibuza ukuthi lezi imbuzi ezihlatshwa kwasho bani ukuthi ayihlatshwe. Imihlatshelo yayisho ubani? Ngaphela imihlatshelo ekhona eBhayibhelini yayisho uJehova. Manje uma usuhlaba into esho uJehova kodwa at the same time uthi ukhonza uJehova, what does it mean? You are confused. Manje uhlekisa ngemihlatshelo esho uJehova kodwa at the same time uthi ukhonza uJehova. Uyaqhubeka uJehova uthi ukukhumula izitilobho ejokeni, ukukhulula abacindezelweyo nokuphula wonke amajoka na. Uthi-ke uNkulunkulu mina ukuzila okuhle ukuthi wena uphathe kahle isisebenzi sakho, wena ukhulule abacindezelwe. Kunabantu abangama-politicians abakholwa ngempela ngokuba beyinikele ngokuthi bekhulula abantu. Kodwa kunabantu futhi abangabo-politicians abangakholiwe abangama-opportunists kakhulukazi njengoba ku-government. Kodwa uma ungase ubheka abantu ebebekholwe ngempela abafuna ukukhulela abantu, uthathe abantu abanjengoMandela ubone ukuthi bayakhula kangakanani. Uthatha abantu abanjengoMbeki laba bahamba emhlabeni ubone ukuthi bahamba bekhule kangakanani. Uthatha umntwana wakaphinda angene ubone ukuthi uhambe kangakanani. Ma uNkulunkulu usekhuluma lapha uyakubona ukuthi kubaleke kangakanani uNkulunkulu ukuthi usebenzele ukukhulula abantu. Kubalo uNkulunkulu ukuthi kufanele ukuthi uma ngabe usebenzele ukukhulula abantu, uma usebenzela ukupha abantu abalambile, uyophendula ulokhuza umthandazo wakho. Kusho uNkulunkulu. Lapha uJehova usekusha konke. Awukwazi ukuthi uthi ucindezele abantu ungafuni ukukhulula abacindezelweyo bese ubheka ukuthi kuzothi ngoba wena usenkingeni bese ubheka ukuthi uNkulunkulu uzogijima
ukuzokusiza. Ukukhulula abantu in whatever way kusho into enkulu uNkulunkulu. Uma ubakhulela genuinely njengoba bekwenza umntwana wakaphinda angene njengoba kwakwenza uMandela nabanye abaningi, labo bantu bayongena ezulwini ngalowo msebenzi. Akusikho yini ukwabelana nabalambileyo isinkwa sakho? Ngiyamuza uNkulunkulu uthini? Ukungenisa abampofu nemihambima ekhaya lakho lapho ubona ohambaze umembathise nokungazifihli ezihlotsheni zakho na. uNkulunkulu. uNkulunkulu. So apart from anything else, uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nomusa kubantu abahluphekile. uNkulunkulu usekusho konke ukuthi umuntu ofuna ukusizwa ekuhluphekeni kwakhe kumele kube ngumuntu onjani, kumele kube ngumuntu onakekela abantu abahluphekileyo. Uthi uNkulunkulu uma unakekela abantu abahluphekileyo ngenkathi usuhluphekile wena uthandaza uyakucounta lokho. Kulesi sifundo ingilosi yasibuza ukuthi uma uJehova engase esinike 40 million rand singenzani ngawo? Sasisibala lokhu nalokhu. Ithi-ke ingilosi kulaleleni lokhu, njalo uma uNkulunkulu ekunika into noma imali enkulu ubobuza uthi uNkulunkulu ufuna ngimenzeleni ngale mali? Ufuna ngimenzeleni ngale mali? Ungasho ukuthi uNkulunkulu ufuna ngizenzeleni ngale mali. Anganoma niyabona. Uma uthola imali ithi ingilosi ubobuza uthi Nkosi kule mali engake ngiyitholile ufuna ngikwenzeleni? Ungasho ukuthi ufuna ngizenzeleni. Uthi-ke lo muntu wasezulwini akekho umuntu ohlupheka njengoNkulunkulu, ngoba wonke umuntu ohluphekile uyaye akhale kuJehova, abheke uJehova ukuthi amkhiphe enkingeni okuyo, kakhulukazi enkingeni yemali. Ithi-ke ingilosi manje ezulwini uNkulunkulu akahlale esebenzisa imilingo ukusiza abantu. Usebenza ngomuntu ukusiza omunye umuntu. Ngangakusho lokhu ngaphambili ukuthi uma ngabe ufuna umsebenzi uNkulunkulu ubheka lapha phakathi kwabantu ukuthi ubani umuntu ongakusiza ekuqasha. Akakunikeza ilokhu uzangamlinga. Ngakho uma uthola imali uzibuze ukuthi ngale mali ngizomsiza kanjani uNkulunkulu. Ithi-ke ingilosi imali oyitholayo akuthi nawe ikusiza, kodwa ube udala imisebenzi lapho kuzosizakala khona abanye abantu. Sasitshela ingilosi leyo. Ayikho into ebaluleke njengokuthi uma uthola imali udale imisebenzi kusizakale ngayo abantu abaningi. Ngayo ukuthi imali yakho uyifake ebank usize izingane zakho kuphela. Kufanele ukuthi imali noma izala kodwa kube kukhona abantu abasizakala ngayo. Uma ungasuyicabange lento uyibhekisisa uyothola ukuthi abantu abaningi abanezimali abango-businessmen laba abalokhu bayakhula kakhulu ngoba banesibusiso. Ngalokho uJehova uyolokhu ekupha imali ngoba ngayo uyamsiza ngokuthi wakhe imisebenzi uzosebenzela khona abanye abantu bakhe. Uthi-ke uJehova uma wenze njalo khona ukukhanya kwakho kuyakuvela njengokusa, nokuphiliswa kwakho kuyovela masinyane, ukulunga kwakho kuyokwandulela, inkazimulo kaJehova ibe ngasemva kwakho. Akusho mina kusho uJehova. Khona uyokumemeza kusabela uJehova.
uyakhala bese ethi bheka ngilapha. Ngiyakuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini. Isimangaliso sokukhuluma lesi. Ungacabanga ukuthi lento ngeke yenzeke. Kanti ingenzeka ngempela uma umkhonza uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke. Wenza konke oyalwe ukuthi ukwenze. Thina lapha sesine proof yokuthi uma ugcina izimiso zikaJehova, uJehova uyaphendula kukho konke ukucelayo. Sine proof la okungafanele siyikhohle ukuthi ingilosi yafika yathi asicele kuJehova ukuthi singabulawa ingculazi. Kwafa abantu yonke indawo yathi asicelele ngisho ihlobo zethu zangafa. Ingilosi yathi kade njalo lapha ahlale kufa abantu ngomhlangano, yathi ingilosi njalo asinikele sivikele ukuthi kube khona umuntu ofayo. Lokho saqala sakwenza lokho, akakho umuntu lapha kithi osekuyabuye wafa. Bekufa abantu abakhulu, kufa abavangeli, kufa abakhokheli kufeni, kodwa manje lokho senza leyo nto akakho umuntu ofayo. Amen. Njengamanje sakhohliwe nje indaba yokufa komuntu. La. Yonke indawo nje yabantu base-NCG asikaze sibuye isikhalo ukuthi abantu bafile. Why? Because ingilosi ifike yasitshela ukuthi uma nenza nje uNkulunkulu uzokwenza nje. Sakwenza lokho kwenzeka ngempela. Amen. Uyothi uma umemeza kusabela uJehova athi ngilapha mntanami ngakusiza ngani, ake ukwenze lokho bese ubona ukuthi lokho ngeke yini kwenzeke. Uyabona, ayikho into, angisho ukuthi akukho ukuhlupheka singaba nakho, kodwa akukho ukuhlupheka okwedlula ukufa. Akukho ukuhlupheka okwedlula ukufa, noma ukufa kwakho, noma ukufa kwesihlobo sakho, noma ukufa kwengane yakho. Kodwa uNkulunkulu lapha lokhu ingilosi sifundisa ukuthi singakwazi kanjani ukuthi sikhule, siyakubona kuyenzeka. Ngwesithathu manje lo nyaka ungakaze kube kufe umuntu phakathi kwethu, kodwa kade silokhu sifa. Ngoba sifike safundisa ukuthi uma nifuna ukuba nikhule ningafi nisebancane, yenzani lokhu nalokhu nalokhu. Sakwenza, saphila. Nethemba lokuthi uma sinamathela emthethweni kaJehova sizobona imangaliso lapha. Amen. Njengoba sike sachaza, uma uthi ungumNazaretha kodwa ungahambi ngezimiso zikaJehova, ungagcini lapho kodwa ufundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaNkulunkulu, usenze isono, ucabange ukuthi uNkulunkulu akaboni, kodwa ngelinye ilanga ulaka lukaJehova lokwehlela, ubhujiswe emhlabeni uze ubhujiswe nasezulwini. Nizwile enkonzweni ebisokhosini ukuthi uNkulunkulu wamenze njani umshumayeli ongagcinanga ngokwehlelwa isono, kodwa owazidabisa kuNkulunkulu ngesono. Ithi ingilosi uNkulunkulu wamphihlisa waba udaka, kwaphela ngaye emhlabeni, kwaphela ngaye nasezulwini. Nalapha ukhona umshumayeli laba basasebahamba owathi yena akakwazi ukuthi egcine isabatha nomkakhe, yena kuye isabatha egcine ekuseni esesontweni. Umshumayeli naye wafa ngakho anzomushokuba kodwa wafa. Ngaso sonke isikhathi nikhumbule ukuthi leli bandla lasunguleka kanjani, noma ningasibona simi phambi kwenu, kodwa anohlala nikhumbula ukuthi ingilosi yathini
mhla isungula leli bandla. Ithi ingilosi uthi ubaba ilanga makhele ibandla likaJehova. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi leli bandla ngelenkosi ilanga, kodwa ilakhele ukuthi kulo sidumise uJehova. Ngiyakuzwa lokho. Leli bandla ngelenkosi ilanga, kodwa ilakhele ukuthi kulo sidumise uJehova. Ngiyafisa ukuthi ngicaphune enye intshumayelo yenkosi ilanga etholakala ekhasini 215 lencwadi ka-Advocate Nyani ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Uthi-ke ubaba ilanga, iphunga lesono linamandla kunamaphunga onke akhona maNazaretha. Uma umuntu esengenwe yisono, sangena saze samqeda, wangasivuma isono sakhe, iphunga lakhona liyesabeka. Ubuso bakhe buye bunuke, nesandla sakhe sinuke, nonyawo lwakhe lunuke. Noma ekhuluma ethi ukhuluma into enhle kuyanuka, ngoba kuphuma enhlizweni enesono enecala. Yokuthi nje uthi umfundisi uma phambi kwabantu batshela ukuthi abaphuza utshwala, ubatshela ukuthi abaqonde, ngoba into egcwele engqondweni yakho akukho okunye. Njengalo mshumayeli, yini yayikhulunywe lo mshumayeli okwakuthi ehambe eyolala nomkakhe bese buya emaphambi kwabantu ebashumayeza? Wayebashumaza uthini? Ngoba lento wayenza ngabomu, ethina ngeke eshayelwe ushembe umthetho. Yini-ke manje ozoyifundisa abantu? Yonke into ozoyikhipha iyanuka. Kusho njalo baba. Uthi ngisho into oyikhuluma iyanuka, kodwa wena ngeke uzwe ukuthi iyanuka. Washo njalo unkosazana wathi uma ngabe ningene emgidini kade nimakhosikazi enu, kuza iphunga uNkulunkulu, bese uNkulunkulu ebaleka. Umfundisi osemdala nje wakhulelisa intombazana, yasenikela intombazana ukuthi isikhulele. Umfundisi usethi, hawu, abantu bazothini uma kuvela lesi sono sakho? Inkolo yethu thina abantu basemhlabeni ukuthi abantu bazothini. Asisho uma sonile ukuthi uNkulunkulu uzothini. Siye simbuyisele eceleni uNkulunkulu, sicabange abantu basemhlabeni. Sonke njengoba silapha sesaba ukuthi abantu bazothini kulesono sami. Akusiyo indlela yasezulwini, kodwa kusona indlela yasezulwini. Yabona, uma usukholwe ngempela awusho ukuthi abantu bazothini, kodwa uthi uNkulunkulu uzothini. Naye ngasho ngathi ngaso sonke isikhathi ubuthi uma uphatha into ungayiphathi into ozothi uma ekubuka uNkulunkulu uyiphethe bese ejabha ngayo. Ungayicabangi into ozothi uma uNkulunkulu ekubona uyicabanga bese ejabha ngayo. Look at what God is going to say, not ukuthi abantu bathini. Uma usathi abantu bathini uzoqhubeka kwenza isono, ngoba ziningi izono ongayifihla kubantu, kodwa asikho isono ongasifihla uNkulunkulu. Indlela yasezulwini ngethi, Nkosi, uthini ngalesisono sami? Ngingageza ngani? Isho njalo ingoma yenu ithi, lowo mfula uphi wona engageza kuwo, kuzosuka esisile ngibe muhle ngiphelele. Lapha nginika isithombe salomuntu owathi uma esesezulwini wacabanga emhlabeni, wangasho ukuthi okwenzeka emhlabeni akusahlangene lana, kodwa wathuma ingilosi ukuba izovusa ngathi leli bandla owahamba emhlabeni elisebenzele kanzima. Angazi noma nangizwa umthunzi. Ubaba ilanga kashonga ukuthi hayi ngoba sengihambile emhlabeni
okusele emhlabeni sekungazenzekela wafuna ukuthi ethi esezulwini ebuye ethuma ingilosi ukuthi hamba uyovusa lento engaqala ngiyenzile ayikhule. Nani niyabona ukuthi emhlabeni kunendlala yezwi kaNkulunkulu. Ku-Amos 8 verse 11 to 14 uthi uJehova ngomlomo wabaprofeti, umprofeti u-Amos, niyabona-ke ziyeza izinsuku lapho ngothumela indlala ezweni, hhayi indlala yesinkwa, hhayi eyokomela amanzi, kodwa indlala yokuzwa amazwi kaJehova. Abantu bayodiyazela kusuka olwandle kuya olwandle, behlala benyuka kusuka enyakatho kuya empumalanga, bazulazule befuna izwi kaJehova, kodwa bakulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nensizwa ziyaqhuleka ngenxa yokona. Labo abafunga ngezithixo zaseSamariya bathi ngokuphila koNkulunkulu kwaDani nokuthi ngokuphila kwaBherisheba bayobuwa bengaphinde bavuke. Amen. Ngaphambili sake sachaza ukuthi le nkulumo iyabhinqa. uNkulunkulu ubhinqa abantu abamhlubukile abenza noma yini eyisinengiso uJehova. Uthi kuza isikhathi lapho emhlabeni bonke abantu bayomhlubuka uNkulunkulu bengayilandeli imithetho yakhe. Izintombi nensizwa zomhlubuka uJehova zenze noma yini eyisinengiso uJehova. Yabona uma ujwayele ufunda iFacebook izinto ezenzeka lapha exabeni. Angazi ukuthi abantu besifazane bangenwa yini, ngoba into ithola lapha njena kuSantos sekusele kuphela ukuthi bekhipha amaphenti behambe ngomzimba, ngoba is either ingobe igcine lapha kuvela iphenti noma ibe yinde ngenhlanye bese ngapha kuvela ithanga lize kovela iphenti. Ngaso sonke isikhathi bayama bayapaquza balokhuza izinqa. Angazi ukuthi kuchaza ukuthini, mhlawumbe abantu besifazane bengangichaza ukuthi noma ngoba the only thing ongayichaza lapha ukuthi laba abantu basuke bekhangisa ngomzimba wabo. Angaze ngizwe ukuthi umuntu wesifazane oqonde ukugana engagana ngoba ekhangisa ngomzimba wakhe. Ukukhangisa komzimba ngalendlela inkanuko. And izinto ezenzeka laphana nemikhuba ekhulunywa laphana uyawuthula ukuthi ngempela izingane zethu zokhula zinjani. Ngakho-ke kusana fanele sibe nesifundo nje sokuthi umuntu ofuna ukuya ezulwini kufanele egcine kangakanani. Uma behluleka abantu emhlabeni kodwa lapha singehluleki. Ngisazoba naleso sifundo nje sokuthi ngempela abantu besifazane lapha kufanele beyiphathe kanjani, abantu besilisa lapha beyiphathe kanjani uma sifuna ukuya ezulwini, ngoba lento eyenzeka laphana isihogo sodwa. Mhlawumbe neGomora neSodoma yayingcono kunento eyenzeka eSouth Africa, and iSouth Africa ihamba phambili. Abantu abami ngiyamdabukela ngiyamncane inganithathi yonke lento eyenzekayo. Noma kuqhamuka mephi imikhuba ungakujabuleli, ungayibuki imikhuba eyenzeka lapha. Yonke lento yokusantuza ngangithi ingilosi ithi ma ingilosi seyixoshiwe ezulwini nje ihambe ziyoma lapha esantuza. Hawu ngiyabona hawu kanti usantuza kwenzeka kanjena. Abantu ngisho ingoma ayayishawa mina amantombazana ayayishaya ingoma, kodwa leya namhlanje nangisayazi ukuthi ngoba kusashawa ingoma manje sekuyasantuzwa. Kwenziwa into nje ephambene kakhulu nobuntu.
Uma-ke isintu siyivuma lento kodwa thina la esifuna ezulwini asizokuyivuma. Ngoba sihlala nengilosi, siyayazi ingilosi ukuthi ezulwini liphilwa kanjani. Asizokufunda iBhayibheli, sihleli nengilosi. Lento yakhulunywa ngoJehova isiyenzeka manje umhlaba wonke. Kodwa ngokubona kwami ikakhulukazi lapha eSouth Africa. Sonke siyazibonela ukuthi lapha eSouth Africa ngabe ukhuluma ilumbu uma uthi likhona izwi laNkulunkulu. eSouth Africa akusalo kodwa kube nombuzo ukuthi lento ngabe isamukelekile ezulwini. Nevangeli leSatanism sekubusa lona kuleli izwe lakithi. Ya. iSatanism igcwele lapha kithi. And isazokhula. Leli vangeli esilishumayelayo ngoJehova liyisitha esikhulu. Hayi kuphela kubantu abangakholiwe, kodwa liyisitha kubafundisi bezinkonzo zonke bahlale belwela ukuthi iqede. Yes. Ngoba you can imagine ukuthi uthatha umfundisi omkhulu, okuthiwa mkhulu kakhulu njengoBishop Tutu, kodwa bebe nabantwana abangabafundisi abangamageyi. Kodwa balifunda iBhayibheli, ngisho iNew Testament iyalihlaba igeyi. Kodwa labo abafundisi ba-practice igeyi, bashumayela igeyi. Ngisho iNew Testament is against gayism. And then you fail to understand what is happening. Ngoba asakhulumi lapha nge-Old Testament, sikhuluma even nge-New Testament. Uthi-ke uJehova bobe bekhonza bedumisa onkulunkulu abazakhele bona, oDani noBherisheba. Namanje ngisho ebandeni likamenzi wezulu nomhlaba akusadunyiswa uJehova, abantu sebenoBherisheba babo. Kodwa ekugcineni uthi uJehova bayokuwa bengabe besavuka. Uthi-ke ubaba mkhulu kuthina esabambelele ezini likaJehova, sibuthene lapha ebusweni bakho Nkosi, uzoncinda izwi lakho, sitshele zonke izizwe umkhondo wezwi lakho, ngoba ufuna ngabalithandayo bavule izinhliziyo zabo. Lingene lingathiwa ezinhliziyweni zabo, balithande baligcine lelo lizwi lakho. Sanibona makholwa nina zinto ezinhle zokuphatha leli lizwi kuze izizwe zisinde. Uma niliphatha kahle izwi kaNkulunkulu, singaliphathi ngezandla ezinodaka, siyobonga nguSimakade ngokugcina leli lizwi. Zonke izizwe esezilahlekile, esezililahlile, ngathi zonke izizwe kusuka elwandle kuya elwandle zosini. Mfundisi sihlabele ihlabelo 1-2. Sibuthene la. Sibuthene lapha, ebusweni bakho Nkosi. Sibuthene lapha, ebusweni
ezandleni zabo balithande baligcine lelo lizwi lakho balithande balithande baligcine lelo lizwi lakho balithande baligcine lelo lizwi lakho balithande balithande baligcine lelo lizwi lakho awusanibona sanibona makha ngakholwanina zitsha ezinhle awusanibona sanibona makholwa ngakholwanina zitsha ezinhle zokuphatha leli lizwi awuzisinde zonke izizwe zokuphatha leli lizwi awuzisinde zonke izizwe ngiyathokoza ngiyathokoza ngokubonga bongwani bongwa usimakade ngiyathokoza ngiyathokoza ngokubonga nibongwa